Allah ya Nabi salamun alaika Allah ya Rasul Muhammad ya Rasul Khafiq ya Imam al-Qiblatain Isuhana yahu bisurah wal manas Masyadul ma'amir wa tanadar untuk kibli ya kaunihamu ya Allah kaunihamu bika ya bari dalilu hatiaku wahaninu miskinu yarju abnukal miskinu yarju badlakal kamal ghafilu al ghafilu
naziru. Kota mala marhaban manjala ulazinu ya marhaban manjala ulazinu ya marhaban. Hasanati ya mulai ya mulai ya mulai wa maula ya anta ghafarul khosaya. Wa apa mustadi Rabbi farhamna jami'a wa mu'anna Rabbi farhamna jami'a bi jami'i sholihati ya Rabbi sholli lumayan kan? Yang belang-belang dikit.